Muraho neza nshti bakunzi ba NONAHA OFFICIAL TV. Urubuga rubagezaho inkuru zicukumbuye ziganisha ku kwiyubaka, gutekereza kure no kumenya uko isi ikora. Uyu munsi turaganira ku bantu bake cyane mu Rwanda batunze imodoka zihenze. Imodoka zitari ubukire gusa ahubwo ziba ubutumwa, icyerekezo n'isomo ry'uko inzozi zishobora kuba impamo. Buri modoka iri ku rutonde rwacu ifite ikivuga kuri nyirayo, uburyo yabaye inyangamugayo, yihangiye umurimo cyangwa yitangiye igihugu. Uyu munsi tugiye kubisesengura neza, gumana natwe kugeza ku musozo kuko isomo rikomeye riri imbere. Ninge Theogene, ikaze kuri NONAHA OFFICIAL TV, kanda subscribe tujye tubana buri munsi. Nkuko nababwiye rero, duhera ku mwanya wa 10 tujya ku mwanya wa mbere. Ndagusaba kumva iyi video ukagera ku mwanya wa mbere kuko uraza gutungurwa no kubona umuntu wa mbere ufite imodoka irenze. Twibutse cyane ku mwanya wa 10 turasanga Shadibu. Afite imodoka mu bwoko bwa Mercedes Benz GLC. Imodoka Mercedes Benz GLC iri hagati ya miliyoni 80 kugeza ku miliyoni 150. Impamvu iyi modoka irenze Mercedes Benz GLC, nimwe mu modoka z'amajyambere mu bwoko bwa SUV zifite ishusho nziza, ikoranabuhanga rigezweho n'uburyo bwiza bwo gukoresha mu mujyi. Irimo ama option y'umutekano, comfort na prestige. Mu rugero rugaragara, Shadibu, umwe mu banyarwenya b'aba social media bafatanya n'ibigo bikomeye mu kwamamaza, iyi modoka imwongerera icyizere cyo kugaragara neza imbere y'abafatanyabikorwa be. Mercedes GLC kuri Shadibu si imodoka yo kwiyemera gusa, ahubwo ni igikoresho cy'ubucuruzi. Ni uburyo bwo kuvuga ngo ndi brand yanjye ubwanjye, niba ushaka kunyamamaza dore uko mvuga icyizere. Isomo nuko social media ishobora kuba umwuga niba uyikoresha neza. Ku mwanya wa 9 turasanga DJ Pius. Afite imodoka iri mu bwoko bwa Toyota Prado TXL. Imodoka Toyota Prado TXL iri hagati ya miliyoni 90 kugeza ku 130 z'amafaranga y'u Rwanda. Impamvu iyi modoka irenze, Prado TXL ni SUV ikomeye kandi yoroshye gukoresha mu mihanda y'u Rwanda, cyane cyane mu ngendo ndende cyangwa ahantu hagoye. Ikunze kwifashishwa mu bucuruzi ndetse n'abayobozi kubera umutekano wayo, reliability na resale value yayo. DJ Pius nk'umuhanzi n'umushoramari ayifata nk'igikoresho gihuza ibikorwa bye by'ubuhanzi n'ishoramari. Prado TXL kuri DJ Pius ni ikimenyetso cy'uko umuhanzi ashobora gutunga ibintu bifatika, bikaba bituruka mu muziki wubatse neza. Ni isomo ku rubyiruko rwifuza kubona umuziki nk'akazi kabyara inyungu zifatika. Ku mwanya wa 8 turasanga Uncle Austin ku bwoko bw'imodoka BMW X6. Imodoka BMW X6 iri hagati ya miliyoni 140 kugeza kuri miliyoni 200 z'amafaranga y'u Rwanda. Impamvu iyi modoka irenze BMW X6 ni crossover SUV, izwiho gutwara abantu babiri cyangwa batatu neza, ariko ikarangwa n'imbaraga, ubuhanga no gutwara no kugaragara neza. Iri ku rwego ruri hagati ya SUV na coupe, bigatuma irusha izindi BMW zisanzwe elegance na prestige. Umuhanzi nka Uncle Austin ni uburyo bwo kwerekana ko itangazamakuru, umuziki no gufatanya n'ibigo bikomeye bishobora kugushyira ku rwego rw'icyubahiro. BMW X6 kuri Austin ni ubutumwa bwo gukomeza kwerekana ko umuhanzi ashobora guhindura izina rye, brand yinjiza amafaranga. Ni isomo ku mwuga w'itangazamakuru no kubaka versatile mu byo akora. Ku mwanya wa 7 turasanga Kitoko bibarwa. Ubwoko bw'imodoka ye ni BMW X5. Imodoka BMW X5 iri hagati ya miliyoni 120 kugeza kuri miliyoni 180 z'amafaranga y'u Rwanda. Impamvu imodoka irenze, BMW X5 ni SUV ikomeye mu rwego rwo hejuru y'amamodoka z'abahanzi bava mu rugendo rw'ubuhanzi bajya mu bucuruzi. Irangwa n'imodoka nini ikomeye ku muhanda, ikoresha ikoranabuhanga rigezweho kandi ikoranye ubuhanga bwo gutwara. Kitoko nk'umuhanzi wagutse muri diaspora, BMW X5 imufasha kugaragara neza mu bikorwa bye. BMW X5 kuri Kitoko ivuga ko impano itarangirira mu ndirimbo, ahubwo igenda ikura ikinjiza amafaranga yo kubaka ubuzima bwiza. Isomo nuko ubuhanzi ushobora kubwubakira ku bikorwa bifatika. Umwanya wa 6 turasanga Bruce Melodie. Ubwoko bw'imodoka afite ni Barabis G Class. Imodoka Barabis G Class iri hagati ya miliyoni 200 kuzamura. Impamvu iyi modoka irenze, Barabis ni version ikozwe kuri Mercedes Benz G Wagon, ariko irushijeho guhindurwa mu buryo bwa performance na luxury. Ni imodoka y'abafite ubushobozi bwo hejuru, ikaba irenze ku isoko kandi ikagura igiciro kubera irangi ryayo, design n'imbaraga za moteri yayo. Bruce Melodie abinyujije mu bikorwa bye by'ubuhanzi no kwamamaza, yabashije gutunga iyi modoka irenze izindi z'abahanzi mu Rwanda. Barabis G Class kuri Bruce Melodie ni icyapa kivuga ngo ubu muziki wanjye urakora, urinjiza kandi ndabigaragaza mu buryo bufatika.
Isomo ni uko ubuhanzi bushobora guhindura imibereho igihe bwubakiye ku igenamigambi. Ku mwanya wa gatanu turasanga Dr Mitali Prosper. Afite ubwoko bw'imodoka Lexus RX 570. Imodoka Lexus RX 570 iri hagati ya miliyoni 200 kugeza kuri miliyoni 300 z'amafaranga y'u Rwanda. Impamvu iyi modoka irenze Lexus RX 570 ni CUV ikomeye izwiho gukomera ku muhanda, comfort yo ku rwego rwo hejuru no kuramba. Iranga abantu bakora ingendo ndende kandi bashaka icyubahiro n'umutekano. Ku muganga nk'uyu wubashywe mu bucuruzi no mu buvugizi, iyi modoka ni uburyo bwerekana icyizere no kwirinda imihanda mibi. Lexus kuri Dr Mitali ni isomo ry'uko kwiga neza, gukorera mu mucyo no gushyira imbere umutekano w'umuryango wawe bishobora gutuma utunga ibikoresho by'agaciro. Ni isomo ry'ubwenge bwo guhitamo. Umwanya wa kane turasanga Diane Rwigara. Imodoka ye ni Range Rover Vogue. Imodoka Range Rover Vogue iri hagati ya miliyoni 150 kugeza kuri miliyoni 200 z'amafaranga y'u Rwanda. Impamvu iyi modoka irenze Range Rover Vogue ni CUV y'abantu bafite icyizere cy'ubwigenge. Ni imodoka y'icyubahiro yifashishwa na benshi mu buyobozi n'abashoramari kubera comfort yayo, design n'ubushobozi bwayo bwo kwihanganira imihanda mibi. Kuri Diane Rwigara ni ikimenyetso cy'uko umugore ashobora kuba icyitegererezo mu guhagarara ku ijambo rye, akitwara neza kandi akubaka icyubahiro. Ubwigenge ni ishingiro ry'icyizere. Ku mwanya wa gatatu turasanga Dr Donald Kaberuka. Ubwoko bw'imodoka ye ni Land Cruiser V8 na Range Rover. Imodoka Land Cruiser V8 na Range Rover iri hagati ya miliyoni 150 kugeza kuri miliyoni 250 z'amafaranga y'u Rwanda. Impamvu iyi modoka irenze Land Cruiser V8 izwiho kuramba, gukomera no kwihanganira imihanda igoye, bituma iba imodoka ya mbere mu ngendo ndende no mu kazi gafite icyizere. Range Rover yongeyeho igaragaza icyubahiro n'icyerekezo cy'umuntu ukurikirwa n'amahanga. Umuntu nka Dr Kaberuka, izi modoka zombi ni ibikoresho bifasha akazi ke gakomeye, zerekana ko icyubahiro cyubakwa ku nkingi y'icyizere. Iyo ugira icyerekezo ntuba ugendera ku modoka gusa, uyifata nk'igikoresho kizamura icyizere. Umwanya wa kabiri turasanga Perezida Paul Kagame. Ubwoko bw'imodoka ye ni Mercedes Benz S600 Palmagard na Range Rover Centenary. Imodoka Mercedes Benz S600 Palmagard na Range Rover Centenary iri hagati ya miliyoni 50 kuzamura. Impamvu iyi modoka irenze Palmagard ni urwego rwa bulletproof limo, rukaba rwiganje mu bakuru b'ibihugu ku isi hose. Iyi modoka ikorwa ku rugero rudasanzwe rw'umutekano, ikarinda umuyobozi n'akazi ke. Range Rover Centenary nayo ni CUV ya bulletproof. Ibi byose birenze amafaranga kuko biba bikingira igihugu cyose. Imodoka z'umukuru w'igihugu ni isomo ko ubushobozi bushingira ku mutekano. Nta mutekano nta buzima bw'igihugu. Icyubahiro nyakuri ntikivugwa mu magambo menshi, kivugwa mu bikoresho bikora akazi kabikwiye. Umwanya wa mbere turasanga Hamis Kiggundu, Bentley Bentayga na Mercedes Maybach. Imodoka Bentley Bentayga na Mercedes Maybach iri hagati ya miliyoni 400 kugeza kuri miliyoni 500 z'amafaranga y'u Rwanda. Iyi mpamvu imodoka irenze Bentley ni urwego rudasanzwe rw'ubukire no kubaho neza. Ni imodoka idapfa kugera ku isoko rya buri wese. Maybach nayo ni imodoka y'icyubahiro ikurwa n'abantu bakora business ziremereye. Izi modoka za Ham ziri ku rwego rurenze mu karere. Ku mukire nka Ham, izi modoka ni uburyo bwo kwereka urubyiruko ishoramari ridafite imbibi. Ni icyapa kivuga ngo gira inzozi, shyiraho umwete uzabigeraho. Isomo uzabigeraho. Ubukire nyabwo si imodoka, ahubwo ni ukumenya uko uyibyaza umusaruro. Nahadusubikiye. Murakoze kuba mwatwumvishe mukagera ku musozo. Ni iki wigiye muri uru rutonde? Ntuzibagirwe kudusangiza igitekerezo cyawe, ukanda subscribe, like, share kugira ngo NONAHA Official TV ikomeze guhe inkuru zicukumbuye, zubaka kandi zitekerejweho neza. Ni Theogene. Ugira umunsi mwiza.